Parce que mort, non, j'ai bon Dieu, c'est monde qui plus loin li. Est-ce que vous comprenez ça? Monde qui mourit sans Jésus, li mort physiquement et spirituellement parce qu'il descend dans l'enfer. Mais monde qui mourit dans la foi dans Jésus, bon Dieu considère monde ça comme vivant parce qu'il est avec bon Dieu. Nous déclarer guérison sur toute bonne famille yo qui là dans le moment ça. N'importe côté yoye. Si Satan, si quelque mauvais esprit, si diable racial te menacé quelque membre de famille, yo, nous craser toute menace, yo, nous déclarer protection sur yo chaque. Mas eu quero que você entenda que o problema que você está enfrentando, por maior que ele seja, talvez você pense, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Isso vai ser para a glória de Deus, você vai entender. Está compreendendo? Mas é preciso que a gente vá até Deus. Eu determino a proteção sobre todos os nossos familiares. Não importa onde eles estiverem. Se tiver pessoas aqui com um membro da família dele que está no hospital.